Merhaba, adım Sedef. Türkiye'den geliyorum. 11 yaşındayım, Ankaralıyım ve 3 yıldır Slovenjada yaşıyorum. Sedef vsako leto vsaj dvakrat obišče Turčijo, kjer živi veliko njenih sorodnikov. When you see each other on the street, I mean, that's rare than in Slovenia. We kiss them on the cheek twice, and that's like a tradition. Pravi, da sta tako Slovenija kot Turčija zelo prijazni do tujcev, obe državi pa imata veliko lepih kotičkov z znamenitostmi vseh vrst. In Turkey, we have a lot of different appearances. Some of us look more European, and some of us look more Asian, and some of us are the mixture. I personally think I'm the mixture. Eden izmed razlogov je gotovo tam, da se država geografsko razprostira čez dve celini, Evropo in Azijo. Prav zato je to tudi stičišče različnih kultur in narodnosti. Poglejmo še nekaj značilnosti Turčije. Njena prestolnica je Ankara, država pa je velika za skoraj 40 Slovenij, okoli 35-krat več ima tudi prebivalcev. Sedef ima zelo rada glasbo, že 4 leta igra klavir. I love all kinds of music, but I listen to pop, but I also like, because my whole family, they listen to jazz and classical, a lot of classical. Turki si ponavadi okoli 5. ure popoldne z družino vzamejo čas za čaj, zato sva Sedef ob tem poskusili še nekaj tradicionalnih prigrizkov. Najbolj mi je teknila baklava. We have a lot of Turkish snacks and we have a lot of Turkish food. My favorite is döner, like every other Turkish kid. Turčiji so najlepša poletja ob obali, pravi, gotovo pa se bo nekoč v svojo rojstno državo vrnila in tam morda celo študirala.